kum thar si bai vek bây mà hal po hal te hal moi te hal phu te che sang rang khapa kum thui thla zat em te hi zong en ti le the la wa amara chu lo thing fiaun she ta lo thing in ti ve em so la wa kum dang ai thom na lo do nen she ta ti chuan engineer tur kan nei ni tun bawro ka tang hin engineer tur kan nei a chu tin mi point kan tik na chan vo hi kan hria ta tha ani lo chuan mi hian du dan dan min koi lek nga police ta point ani yang kan tik na chan vo ra betin kha kan hriat si lo chuan kan a thlo ni mi kut kan tuar thei do na chung ta chu a thalo em a mi kut thon tor ringot hi a than thlak a tlom thlak em ani ti ta khi in hriat sak ila ana zonga mi kut thlak a kut ram lo tuk tur pon ni lawang duty te tan po police ama police lo tan po ni se ti chuan thil pakhat lo lang ngal chu mi in ru kan ru ma tolan thate mo eng po ni se thil sual ti na lo amin a report na tur dik taka report tur nei ani lo chuan hei thil poi thei je chu tu na kan hremek mi nu nei na tuara mi kha an sual lo ma da rui lo ti mi an ni mo ni love mo eng mi po ni se police ko tan lu lo chuan him lo na chan satam a chan chu khotlang foi tu te ko ta kan hlan hian ngei zong ta ku thak na rem chang hi atam em a ngei zong la huat zong la mut sit zong ta chunga leilen chu a ku thak noi rem chang atama wangin a him lo thei chu wang chon a report na tu dik tak police ne na thlen kha a tha a chu kan zir chhuwa tu ni se ten lo duty te po in khotlang ta na thil tha ti kan du a thanem kan ngai wang ti kan ne wangin mi chunga leilen mi chunga leilen chhuwa tur la kut thak noi tur kan ni lawa ti kha hria ta tha a tu na hian eng tinga thil kal chho zel ang sa lo thiam lo changa zel tang ten lo mo eng mo ani chuan ke in zirna tu ni ro se he hi khotlang foi tu duty ava ko thin ta tan pa chulai chu hria ta tha khop mai tun thil thlang hi ka in zirna tur ni se tha ang chuan tu na hian hrem lo de ngei sela kan tim pha nga kan kut ta po aram lo pha deuh ma na zirna tan zel ne ro se ten rin hel thil hrim hrima hian in man thei ani a ama ero chu rin lel na ra na hian in man tur ni lo ti lai hi hria ta tha a hei hian u la hei kesi kan mu thayam Jojinder Kumar versus State of UP 1994 này á hết tại hiện Supreme Court thúc lục này chiang khop maya mi kha rin lel ani wang ringo ta man tur ni lawa an man don ne chu investigation eng amon han ti na anga ifin fiana evidence an hu chi alawa ni point man nge ya tu la ni ti rin thei na tur eng amon mu an ria a chan thatok ai man nge ngai ni fin fiana lom chi alo ma se ma hi ni nge yang ti amma kok zong ai eng amo rin hel na tur chan thatak an man kha afu ani ti riat eng emo kha an neya chan thatok an nei la chon man ngo tur ni lawa tu marin hel wang rengo ten an man tur ni lo ti kha Supreme Court thu thuk na ani a ti chuan kha rin helaman te kha an ma ni ming that na te an nung chang cha thangin a effect thei awangin mi man ringot kha ti tur ni lawa police officer point constitutional rights and fundamental rights ta hria a za tak chung la a chum veng him thei zonga malak chu tha a du dan da na mi man ngo tur ni lo mi khaman thei ma sela chan thatok tel lo chuan suspicion case a khan pong pomon thei ni lo mi ming kan ti che thaya mi rin nung chang ta thlengin effect thaya ti ta eng emo kha in ziaka te chuan suspicion case mi man wang re an tang tur ni bok lawani ni chan thatok khom tur ni amara chu case ren ka ta chuan rin hel evidence om chi alo in convict te po chu om ve thau ama ero chu chan kha thatok ang ti chianga evidence om chi alo ma sela midang han pu tur an om lawa evidence an nei lo ni maya chan thalo tuk om thei chung te chu thudang ni ta a na ro chu
rin hlel la zong hi police nan man lo investigation tan han tinga ring hel na ni hi chu ni thei lawang ti te ka a om do na ni chu wang tak chuan ania englo tun vita ta case po hi ka ngai to a en chinang o tube channel pakhat kha o timing bilang tadi soi tak boleh buat airfield friend case chung chung liang Dabi na tuwa tina chung changa soi atama ombat kurfiat ahasa chuki wala ilong ng siyang emro zebruan alilawa etihian soi dong tiao pakatna dabi na tuwa ng hi alvay airfield friend blacklist kontak animera abunsu undong moya pang animangle ande teipal ani Mungkin dia bertanya Hausa, akhirnya silo, aticia terkait aticia atum mai ane panila, tapi tetap ciamun hi apa nama kan seituangin album mandan, zanda lemit sendi panga anman inka hi uluk soka ziltiana om thai, engkil tehi atira ngaisa anime lokha enge achan liang. Dabikan ay nona tanga puisa ching sanga advance anga kanti kha perihi ay nona ngai kanti pon ape ngai tu asoi ia ngai tu mai chuan kami sana arina tu su anai me dabita ta thian du sakanena anzu bin hun kha ngai tu kaila mangai phone apman da le min sombi panga atanga chutin ay nona puisa anla ale lea du sakatuna anu chu Zulu aning dukha ania suti ani chuan janda le minute sombi pangale dar sari le minute som inka la chuan dabi tehi an inle anin dona signi bulno kaina kongpen chakno te inle du sakate inka la awm tina ani ami ma zum hian dabi tan na thokbang kim huwa an na thohi an bang kan ti tokha in mangaya an soidani di president kapapa dabi tate ina hian ka chen be anong duki ama mangaya ngein asoi kan ti tokha langchen ta chu in khom lani pastor ko ta hero ania in khom hi zandaru ka tari in dar lechen pe tan ania ko ta le bi in hi ko chu in trom ki te tu khopa in nai ani zanda sai le min so pala mora an bawa chu ini chuan crime scene chu Daruk le dar sari le min so pala inka kenge ani tina ani pastor te chung ko hi ta buka bi in an lu fet ani chuan helai hui daruk le dar sari le min so pala bor inka hi apoi mo ta em lai chu ani ta ilai hian david ate hi khoya nge anom e zo na hi chana om sa ani david te in lo hi ai do na hu na tuin dara le chen be la kan bawa ko thim duwa bang ani kha ina awa chu mangai len anung duna mangai ponin anu ahanbia chu ta le mi sombi panga achia ani ichuan bai danga le chambia na bang kha mangai len da ka chan be to om bu chuan mangai hi da bi ta ina ama ngai hian keima azukal in fora an in asoi azukal hian along bera danga le mi sombi panga pe chu ani angai to dabi te in lo tanga dabi te in ka hi ke in mi som pa ni tanga sombi kan be ani danga le chen be ba mi som pa ni be ani panna na aman chuan danga le mi sombi mi thumbi li chou be tina ani chu i chuan mo ye hi chu kan ba ka police daruk le mi sombi panga hen chu mo ye ne hian along lu nei ti mga phone ko register kanin alang thei ani dar le mi somli panga tu hian ai dona poisa cheng zanga ahna le nei ti ai dona nei te po hian an suya chuti ni chuan david lu mga phone tanga akan bi hian mga an zota anina kanin ka phone mga an dia atisia chuti ni chuan dar le mi somli panga pe huwa david hi anina kanin ai dona te in nam pan bian akan nei ti achiam te ai dona te in kanin cheng zanga lo akan la sumi te lam chu du sakate ina anduka zu anin nei ti ama du sakalo nei koi an soi ti chuan du sakalo koi sa cheng za du sakalo in ape chu ken pastor ko tar huna wi lo
zule kanza zote inam panbian anchuo hay takini bitwa thale se zu mi tanko da ukle minit somni pangale da salile minit somni inkar minit somtum pangasungyan bebete ti anzong som ti chuwa pastor ko kar bok kursuan kil harsato aniang ole lai anin an indol ta se wila chuan hi picture in bil ko kada man tanawa lai anin chut ne lo ngaya ala lu thar ka chu ki ra tan khat lu tem mi lo wai thar sakula chuan police investigation an rualin KKC azusi palang ti an la ema kha ne timing kha ka tiang kha ni chuan kol record ta dika an VDP president ti mi kami fa pa te ngai point soya in hlo na po on bia ti te kha ani so a timing kha a che ni ruk davitan ruk ka ruk theina chan saka ti chuan kha ka police investigation han ti ma sa anga kha dikani chuan vita chu ani thei lawang chu tiang ti na tur hun nei lo ama taksa chak vak lo na atiang khop tur chuan ati man lawang ti ka police ngai dan tur ani don ani tur mi khathil dikani chuan chu wang chuan eng ang po hian police ku ta kham lu sela david kha suspicion case ringot ka chuan chan achan kha atha don lo atha tok lo lu tuka haute ina ron chua don ti hi chiang ni tur mi kha dik chuan chu ko ngai to ma ro chu apoi ta ni VDP hawin soi to kha video ma sa po khotlanga damdoi ti chu on boy thak pi ka mi poyan soi tama wangin a tuna mi po khana sai che ka david ata thian hau khan blacklist an ni atia adikang an lo ngei sa to chu wang chuan kut thak noi na rem chang khan zong arem chang boka evita te kha rin hel ma sak ni lo thei lo ve bok tianga chuan kan soi kha mi min ring hel ma sa ni chuan a oma voi chi po ni che lo ni chan chu kai ma ni thil ti na zir lo wang ni ruk te kan lo ro fo to dam doi ti te kan lo ni le zel phe chuan tu ma in min ring lo wa ka kha chu om reng ama ro chu investigation pa ngai ti ma sa lo an lo ti ve vak an lo vo sep ringot kha a fu lo wa a poita police ku ta thleng sela nivita kha rei hi an kol don lo ati achiang tareng ani khathi kha thu dik ani chuan ara chu adik berang em a hriat lova ti chuan police ku ta po wa thleng se police po in dakar som ni pale chhugin magistrate ku tan hlan ngei tur ni ti te ni ta CRPC le BNSS lo ni ta na ke kan en chuan ti chuan investigation an ti lain chan thatok engemaw evidence an la hmulawa la kol reng chan na kol atul ni an thabok sia police in hun ti maral to box si chu tianga chuan remand tia kota lekha submitin kota dil na wa thlenin hai kan hu chui la ya poi mo thak me rei lo te kol men phal sak ro chu mi kan chu chuan kan zawang ti en wa dila remand kaum thei ani la kol bel te ka police custody chu tiang te ani lem lawa engma rin hel tur pon hu chuan lo chuan ti khan a chuak mai dona kha vita po kha eng ang po indam doi ti po lo ni se investigation atang ruk ru thei ni an hriat la chuan chho mai don ani sina supreme court thu thuk na kan soi to kha rin hlel ani wang ngotin an man don lo shem thian po thiang lo chan tha tok angai ani chu wang chuan ka apoi ni apoi ti mai thil dang wa ka om lo hei tak khi ni thu nei tu pa ngai dan keng ko tu pa ngai ku ta lu atu la chu chot khalam ka chu kan soi to lawanga kha tiang kha thil om dan le thil pa ani dan ta ka ni chuan en ti zo en vita kha tang don lo sema rei po hian kol don lo ti da ni police amaro chu apoi zo to thleng zo to chu wang chuan thu nei tu pa ngai ku pe kha atul zia kha kan tha chiang to chu te khan dan angin an kalanga ten dan anga te chuan an BNSS launi ta kha zela CRPC kha me dan huaya khan an man na kha medical exam te nei tur ni magistrate man shoi tur ni ten self incrimination anti he ama kha
thil ti sual tua a chhuat theina na ma in kal zonga in puan lo na turin adu chuan right to be silent kha I ngoi reng thei ani custody om lai pon engma soi lo in om theia chu Indian constitution a fundamental rights in nei po ani a chu wangin thil ti sual nge po ni se accuse kan dik na chan vo eng mo khon nei nor lui dan nei lo shum police pon ku ton thlak tur ni lawa te an dik na chan vo pakhat ma mu lawa tu na khan fita kha tiang kha lo ni ta a apoi ani kha kan siat anga eng mo kha ukil kau thei na dan kan na ya dik na chan vo kan na ya dan noya vek ti chuan state sarkarin ukil roi na thur nei zo lo te phei chu a ngei tu asak tur ani ti te a ani a dik na chan vo khamin pesang em ani ko tin thiam lo na nei si lo thil ti sual lo shem pal kha lau em a hen tiang arrest kan ti te po hi ru emo thil ti sual rin hel kha lo tlan bo emo fin fian a thil te lo ti chia anga emo ama tak sa him nan bidang in kuton lo thak lo nan eng ma wang khan a trul ni arrest kha chung chu atum po ni arrest chon investigation ti zela I thil ni na fin fia te po ani a chu wangin ani lo zok kina lo arrest a lo ti kha apoi tangoi ngot ani kan dik na chan vo kha kan hria tanga ya man kan ni po in eng tia om tur nge ti te kha kan hriat atul kan hriat to anga ti khan an do chon eng ma soi lo in kan om thaya min dop huna ukil thil te min zo fe huna kan ukil kan kau thaya kan ne na ukil lo tel thaya ukil ne na ti kha a tha thi na ni ti ma chan kang zong te kha dik na kan nei ani a hriat a tha nei la chon tu na po vita te khan eng right man mu lo asan chu an thlen lo na tu ran thlenga dan angina kal thei ta miao lawa a boral ta ani chu wang chuan mi in thil lo ti sual ngei po ni sela dan ang thlapat thil akal chuan zela thatakina lut mayang ku dam chunga tang tur ni amo khai hlum hial tur po lo ni se ani dan tur zela lut mayanga a khoi lo tu tur ta ku ta an thilawang chu apoi mo ani mi kut a lo thona tor he a thana thlak a tlom mai thlak an ti kha VDP ku ta te lo lut ta ila thil lo ti sual box si lo ila police ku ta po ni se min han hlap ta vak ringot sala a lo thonin kan tua tho ni police ku po VDP ku po chu wang tak chuan dan pa ngai kha riat angai a taksan na khopa in soi sakte inhuman treat nan ti na salu to ka hanin ngai sak le ka tiang te kha om tur ang lo shim tin unlawful detention te pa om ni chan le wang om chuang lo han in shen bia in dan be ve ringot mai te police point an call tur thleng bak atul chin bak khan call thei lo shim an chuak ngei tur an ringot mai leng ma evidence pon dei lo phei chon chu wangin vita te po kha tu na report ka ngai ma pon ka ngai to tiang chuak mai don sin mo la tin lo ru po ni sela community service ka shem na tur ni a rei hi an convict lawang tu man kum thum thak khan convict lawang shem theina sang bar po kum thum ani a bar zo kum thum thak po khan convict hi arin nom lo shim ani chu wang chuan kan dik na chan vo kan mu thai na a thlen na tura tak kan thlen na chul VDP kutalu kha ahim lo ni police kuta kan lu tanga kan lo ti suala ma kan lo ti suala mo ani dan turin thil pa ngai kha akal ni mai tur kha ani a chu apoi em hi ani ringot mai ni enge mo en le zo yang thil soikim vaccine an lawa enge mo poi ma zo se ta cha hi la khom sa ni abu te nei thau na lấy vé trái tiếng hi nếu criminal law xem ta bảo hi tôi tệ anh thắc đang làm ổn tiếng chi khai khom nó tôi tệ trả đệu mà chú lại chú anh soi đũa mà một chuan đủ chuan lâu ngày vẫn sẽ trả mà mi khá rình lệ lắm mà anh em một thil sual thì buồn nè mà anh nè khán
right an này chú ta chuan an man chan kha an hrengai ngai tur ni chu Indian Constitution article som ni pan ni na le BNSS section 47 dan mangin ini ti chuan legal aid le consultation po kha right an này chu article này 39A Indian Constitution article 21 clause 1 ti chuan le BNSS section chathum som li pakhat na mangin legal aid te kha an right ani kang dan lam thiam le dan lam batran pui na engemaw kha an right ani kang accuse kan ni a right to silent hi kan soi kan china nei article som ni pathuma clause 3 ani a self incrimination omlau na turin ka kha poimo so magistrate ma darka som ni pali chunga soi to kan soi ka hi article som ni pa ni clause Indian Constitution le section 57 BNSS le khamidan mangkhan magistrate ma soi to rani the right to trial open court ani to ni hi article 14 equality before law kanita dan ma chon kan zawa in kan intukla nga chanvoi nang kan naya chu wang chuan free fair and fair trial kha an nei ngei tur ani ani ti ni chon dik na chanvo ni right to be examined by a medical practitioner ka an thrisel na din mun te po kha an en sak tur ni right to notification ti te ni right to custodian memo to ta hian police custodian lo omni po in an tan hun le ni te an tan chung an om dan an condition te kha record om tur ani engam kha dik na chanvo an nei ani the short compensation hi illegal unlawful detention kan tiang chiang ma chanom lem lawa in man khan zang na dom na pek tur ni ti te la ni le ta zela atam khop maya engam kha fe tur om ni tu chon ta hen lu la en khai khom thasa khop mai ti chon hi apoi mo section 56 hi apoi mo ta ani ve boka custodia police custodia nom ni po en apart from the duty to take care of the health and safety of the accused, section 56 of the BNSS ensures protection from cruel and inhuman treatment while in custody. Nun ron na le nasataka in ngai sakma ang chi la kan him na tur khan section 56 BNSS hian an chan vo kha ka tiang am to lo na in hum him la kha a pe sa rim boka so vain police custody hian an him tur ni tina ani police custody me po ku tan thlak don lawa an thlak thiang lawa ti te channel dang apok an huto nga police te po in tolan that pal thaya engema ti lo tur nei ti te chu wangin kan tik na chan vo kha kan riat angai rim ma heng po mu phalo rin le ringot kha thi ta ni apo ya me ma rin hel naran phei chu soi kan chia supreme court thu thuk na kan soi ang khan an tang lawang aman rei hi ar kol pon kol lawang ti kha chiang ma chan chu timing te ngam ko investigation an huntinga nani hi zong heti lai court taralu to paisa ru chi zia jang ni lawi hun na nei lo an ti mai do ni chu engpo ni se engam orin hel thil thu ami min lo report a ni po in heng hi kan chan vo ni ti te kha ria ila tla pui zor an soi ni chu tho ma la om le ta ni zan lam beng cheng an rina sak khop hal dur reng ma một lệ thể là vá nào anh thì thầu bọc à chung về thì chôn ni thì chôn cái tính ở trần vô có chuyện tủ rồi nè thì like à sẽ tải là anh đi lậu chôn lậu thổ nên mi cụt tọt về rồi ngót thể mi lậu thổ nó mi cụt tọt hi tọt thạc em thành thạc em police tập hay chú anh cụt hi aram về em bọc lệ ngà là chú vào chôn hiện thì là lậu thành hiền ril phim taka wani dik na chan vo hre chunga ma chon chuan dan po kha adang ve thei ani ti te kha ril ruwa om sela tin india rama kan om khoi rama po om mila kan om na ram dan le sei a zong hre thei ni love amara chu atul zwal le enge mota hi chu a hriat atul thin khop maya
mi poi soi pal theina hote te oma kha anga te in ve nan le min kan chunga poi an lo soi pal theina laka te po malak dan tur kan hriat nan te po atangkaya tu chuan dan chu a that na chu mi poi kan soi lawa mi in kan poi an soi lo boka khotlanga in rem na le muan na lo oma khotlang nuam tak lo om na turin harmony kha lo thlen na turin atangkaya ni dan zom hi ti lai ka hriata ila te chuan dan zom tur chuan dan ka hriat angai bo ti te ka hriata ila ka ngai dan atop khana nga soinga investigation han ti sela te vi taka police ko ta lut se zan khat te so riak mai thai ni lokapa bak chu om garing lo ma se tu ra zong pial lai thua re noya zal ta si a apoi khop maya de sun chung te kan tor puya apoi tak zet ani khotlanga black list ni le mi ngei hlo hi apoi em ve bok ani ti ta sia ila chu wangel rui hlo ti te le bek takin rui hlo ti han ti hian lo ti ve na ran zu lo in ve zeu zo ti ve kha kan soina la angol la ve le drugs addict yang chi te mi poi khoi fo pha ang chi ho ni ta se kan film khurangai mi nin ring thel ma sa do mi kut pal kan tor kha ol sam do na chu wangin kan film khur angai ani la chon ho ma ta hian lu chung chung la ma ni da lu ti la kan nun na tan po hi mani ti te kha seta ila ho ma lu po se te hi se la tur kan dam rei na tur ani kho chunga kan om chuan kan in sum hlei thei lawa dam doi kan ti le zela mi poi kan soi nge chu wang ho ma om te hi heng ho tan hian a hri se la ni ti te hi hria ila ni la chu mi kut pal tor ringot bo hi a hlo om khop maya mi kut pal thok theina chance po asang bok kan hri sel na tan a thanga kan tharau tan po a thang I kho chuwa pian thar thei lo ai chun ho ma oma a pian thar te kha a tha em zoka chung ta phurit kan thlen long kho thlang har sa na kan siam lo bok anga a travel vek don nei chu kan soi le mai ange